Ovdje vidi, jebe, pa daj se toliko uvijek neđe neki prostor, jer uvijek kamera. Da pogledaj, nek se sjede. Vi se maknite. Evo, pogledaj do kraja još. Nema ako se eksplicitne scene, Pa tak, dalo bi se. Komentirat, a? Stvar se zove Two Girls One Cup, ne? Sjedi se tu. Nastoj što duže gledat, Monte, Čekaj, zbog ovoga? Ne. Nije bitno. Nastoj što duže gledat i probaj komentirat. Nemoj komentirat kaj vidiš, nego samo komentiraj. Opusti se. Gledaj film i opusti se. Jak ti dođe neke reci, ne? Može? Ali iskreno reci. Idemo, Two Girls One Cup. 6. put, jel? Ja ću se isto maknuti, ja to ne mogu gledat. Pa meni to Ali iskreno reci kaj misliš kako se. Ma da, odi u piću. Čekaj, gledaj je. Dobro da nisu eksplicitne scene, znaš? Fino je jebek ti, nat. Fino ti je. Baš je krasno, majke mi, super je ovo. Brat si skužio. Baš je krasno, majke mi, super je ovo. Baš je krasno, majke mi, super je ovo. Baš je krasno, majke mi, super je ovo.